Yeah, children, everybody. Namudia motivo na musunie. Yeah, children, everybody. Mudia motivo na mudimi wa dream. Emarene titane. Dane ubiu. Asisa ubiu ki na wache. Babi ya wutinwa wache oho. Oh sorry da. Onke ka oho. Tete semnua ne wo wadwinimu. Oh kwariate. Otawudu. Never be Otawudu. Otawudu. Ene yewo modern Ghana. Yewo computer system. Ufiri urem kura na upia. Kewe enibiye na bakuru. Ewiase nyinara. Seni akane yashrem no. Ewiase yashrem. Iti sesa uhu. Obo yariye chere no umuye. Chere no udiye umuye. Kwariate. Never be out there what it is anymore. But be a friend no ewana wudwene. Emarana dani wowe. Atarene she woni sesamuwe. Polista no yetwamu kiwi ene ye de link. Mohe ene ye de feeling ye chere kiwi. Mohe no ubana mframa ade uko wateni watero ukwani emana sumulu wak no wo feel it amani jenua emwayo dedede eso botumwa umohoka yedo dress in our life no wa ho fechi emano tawutu never be ario botumu na wotu ani bi naba nyamte never be awaye Mr. Trieni nyansa naba unje do dressing no ai babi atende wache omuanu amukoni old times ene you new system computer system kewe ani bi naba eti jansen kikai ewo fo ene obi wo obi ebo ne bra ko animu obi e peni yedi mu ani bi naba obi e force obi e hozo boys no hozo omu street ni so emu ayede obi e chere o penny obedient no ni awode be feel ne happy dog donkey missy why a monkey missy donkey missy why your home monkey never be a banana nana woody won sesamu and then the be naba nyansa na pie missy polista masesa o polista no na the entire na bu se chu one dressing would ye pie hu watch it when in me then enti de babia ubun microphone akonta omo kwa na ka ma honsem kewe eno obi ebo ne bara kwa ni mu openi yedi o ja microphone honsem a wodwin ni awodi ya wodabia esi wakoma so a wodwin microphone no donkey